Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'da. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe, on hiwrama hiwrandu l'islam. En hewti kadduɗal men belviɗo ka galle alhaji Ibrahima Bari, yo Allah ho jurɓe ɓe wonada ɓe aljanna. Karma koye men oustad Abdoulaye Ba Seni ka hiɗen fuɗɗade darsuji ɗin o wiri noon e jumaji ɗen ko darsuji 4 wonɗen finade. Darsu men ara noon en fuɗɗaray deftere fiqhu sunna nden hiɗen ka juzu arano hiɗen ka janngude fi julde nden en neɓiɗi e mum ɗen jokki ha joni. Gani ɗon darsu ɗimmo on yahin ka sharhu riyadu salihin. Gani ɗon darsu tammo yahin ka deftere luha insahu sahih. Darsu naybo on e mon ɗen e hombirde noon no wowiri noon haray ko tafsirul qur'an on hiɗen ka lannode suratu an-nahl. Haray sen gayni ɗon si feere heɓike cheikh Mouhammad Saliou Diallo waɗanayi en yewtere beru wo ko allahu o muuyi gila e darsu gila e minute 30 minute joyi ha ko heeɓi o. Haray iɗen fuɗɗade darsuji ɗi inchallahu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ustad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatil kiram aman tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin. Oui, القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. الرقم الثامن. والقعود كجولة الأخير جل سكتر نين وقراءة الجنب التشهد كيوم فيه إلى الجنة كجلد. الثابت المعروف ثبت كنت أنا عند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كم بلاد يقعد جورتنا القعود جند الأخير سكترين ويقرأ فيه بجنب ما التشهد التيوم. وأنه هنا قال بما كان وأنه قال بما كان للمسيء في صلاته وبنور جلد بما كان فإذا رفعت رأسك سابنتي ورمان من آخر سجدتك مرة سكتر سجودان وقعدت جولك قدر أنبل التشهد التيوم وقد تمت حالة من صلاتك جلد مال. قال ماكي بن قدامة وقد روي قلني في الله عن ابن عباس أنه قال بماكي كنا ملاتنا نقول من نبينا قبلك أتي أن يفرض علينا التشهد ولت يوم فرلي ده هورم إننا السلام على الله كسي إدو الله قبل عباده قبل ولي قبل أتي عبادي جاء مكبن. السلام على جبريل كسي إدو جبريل. السلام على ميكائيل كسي ميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماك لا تقول قوي السلام على الله ولكن كن قولوا هي التحيات لله حورا موجودين والله ولن. وهذا يدل مثلنا على أنه كون فرد فرلان بارباو أن لم يكن مفروضا هل لا تاك فرلانون. وأصح قبول سيد ما ورد كجولكم ما ورد في التشهد. أصح ما ورد قبول سيد كجولكم في التشهد كتايك تشهد ابن مسعود وتايك ابن مسعود في اليوم لتياجبين في الله قبول سيد كتايك ابن مسعود قال كنا ملات نكان ابن مسعود كلنا هذا إذا جلسنا سنجو إنك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة كجلد كلنا من إننا السلام على الله كسي يوني الله سبحانه وتعالى فكلي كسي دو الله قبل أتي عبادي جاي معكم. السلام على فلان كسي يوني كارجة فلان كارجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا توي السلام على الله فإن الله هو السلام كان كل كسي. ولكن كنوا إذا جلس سجود قاعد أحدكم قدامه فليقول يوي التحيات
lillah hiwrangoji ɗin ko allah waɗani wa salawat e julɗe ɗen wa tayibat e laaɓuɗi ɗin assalamu alayka kisi woni ɗuma ayyuha nabi koye annabijo wa rahmatullah yurmede allah o barakatuhu barkiji makko assalamu alayna kisi woni amin wa ala ibadillahi ɗo jaabi allah salihina moƴƴi ɓen wa innakum noon ida qultum so wi zalika ɗum aswaba kulla abdin salihin heɓay kala jiyaɗo moƴƴi ɗon bi samai wal ard kala heɓay o duwa moƴƴo ɗo en ɓen sarde mo soldina moƴƴi kono ko kammo ba woni ko leydi ba kamɓe hande ko malayka ɓen ɓen noon sikki ala fof ko moƴƴi ɓe wal ard e ka leydi ga sikki ko wonti inni ko assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin joni ko ɗo wasi imam Tirmisi ɓe maki neɗɗo so tawi ko jeyaɗo moƴƴiɗo ko yeeyo so faala yi allah ma min haymo duwanede si kala juulowo o wolay ɗo ɗen goto anda hemede ko jelowol tan ɗiɗo ɗen ko nguɗi e nder ñaldal ma e nder jemma joni ko ellam wo sena julɗo moƴƴo en torola subahana taala allah waɗe julɗo kala ko julɗo moƴƴo ɗo duwa on no huɓiti kala julɗo moƴƴo ɗon wa innakum noon ida qultum so wi zalika ɗum asaba duwa on hewta kulla abdin sali kala jeyaɗo allah moƴƴiɗo fi samai wal ard aw bayna samai wal ard ma hakkude leydi e kam on hakkude leydi e kam noon hannde woɓɓe haɗane hewde yawi yonde woɓe kadi no marga nokkeli goo kaɓe ɗum anndi ɓen fof ko hakkude leydi kam wiyete asama seedi na seedo an la ilaha ala ɓe gonga illallah wona allah o asama seedo anna mouhamadan abdouhu ko jeyaɗo makko rasulu ko ndal makko summa lefti li yahtar yo suɓo hata ko goɗɗo ɓuri men duwa morde duwa o ajabahu ilayhi ɓuromo welde o fa eɗohu bihi o duwora on hara ko arɗo ko saria ko sunna alnayino ko soppe ɗum ɗum ɓeyda kon daƴƴere bami soppe welita an ɗum ala toon nde ɓe duwata ɗum ende duwaji men ko duwade ten ka sunna rawahul jama'atu qal maki muslim ajma nas yimɓe fotti ala tasahudi tawi ibnu mas'ud si wono yimɓe ɓen ko jannguɓe fandaɗo yimɓe ɓen no andi ko ɓe woni woni desineɓe anduɓe ko selli e ko sella ko al ulama li anna ashabahu sabu wonde makko ɓen la yukhalifu lundaki baduhum badan yoga maɓɓe yogara wa khayruhu tana makko ko adi talafa goni luure ashabuhu e wonde e muɗum ɓen wa qala tirmisi ɓe maki wal khattabi wa ibnu abdulbarri wa ibnu munzir tasahudu ibnu mas'udin tawi ibnu mas'ud on asahudu selde hadis fi tasahudi arɗo fi tayaw tasahud wa yalino hikko tasahuda ibnu mas'udin fi sihhati ka cella masalan ko sellugol tasahudu ibnu abbasin tawi ibnu abbas on قال كان لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا جننا ما تسحر تيهم كما يعلمنا جننا ما القرآن وكان يقول لا تقول ما كانوا التحيات المباركات وهيران قوي بركنات من الصلوات الكسي الطيبات لا بد لله كل السلام عليك كسي ونما أيها النبي كأيها النبي ورحمة الله وبركاته إيمان ما كبرك جماعة السلام علينا كسي ونما وعلى عباد الله مثلا كثير يقولوا امين وعلى عباد الله الصالحين وجاب الله مؤمن اصل المشهد ان لا اله الا الله بنا الله واصل المشهد ان محمدا قال محمد عبدك جيار مكه ورسولك ونار مكه رواه الشافعي في الامام الشافعي ومسلم امام مسلم وابو داود والنسائي قال الشافعي امام الشافعي ماكي ورويت في الله مع حديث في التصوف التيوم بتاية مختلفة اللوت النبلة وكان ذلك هذا أحب إلي أردو نقول أيدي فعليا لأنه سبب أكملها وبرتم مدام وزيادة برتم مدام تاية قال الحافظ سئل لنا الشافعي إمام الشافعي عن اختيار اسمه كما كنت صاحب ابن عباس يوم في كوس بيكون تاية ابن عباس في اليوم فقال لما رأيته سبق ميتا يوم واشئا مياد وسمعت أنه كان يعني ابن عباس صحيحا وسمعته عن ابن عباس صحيحا
o filliɓe Ibnu Abbas ɓe wii himo selli ɓaɗen andi imam Shafi Ibnu Abbas ɓe wuridali so enen sami'tuhum nanirimo ani Ibnu Abbas mo selli kono ko naniri koɓe itta ɓen jungo on ɗon mo selli o kalata ko en ndi ko andoɗen adima mo mufti waksara lafsa mo ɓuuri hebbinde ko mbuɗi min hayri yiɗi goɗɗo goo akastu bihi mi ƴettimo hayra mo anni fin ari wona hen ɗum oɗo gol sattingol ƴettiri on ɗon to an masala lugginagol sattina liman akada bi hayrihi fi goɗɗo wosi ƴettide goɗɗo warana on ɗon mi ɓurnaki on ƴetti on mi nal koɗo matumoɗo mbiɗo on nefinali masala o innali oɗaɗen mo ƴetti o goɗɗo warana oɗo kan haare waɗi yella ɗum way so en ɗum hayra mo anni fin liman akada bi hayrihi mimma saha immade ƴettuɗo kadi ko selligo warana oɗo o wonaka no toon to sahudu tawi akhar goɗɗo goo akhtarahu so ɓi on ɗon kadi Malik imam Malik wa rawahu fillike kañum on ɗon tawi fil Muwatta ko deftere makko an ibnu rahman amna Abdourahman ibnu Abdul Qari annahu kanko sami o nani Umar ibn al-Khattab o huwa kanko ala minbar mo ko hoore gangunol yuallimu nnasa mo janna yimɓe ɓen attasahuda tayya yaqul mo en ɓuulu wiye attahiyatu lillah hiwrangoji ɗin ɗon jange attahiyatu lillahi azakiyatu lillah attayibatu wa salawat lillah assalamu aleyka ayuha nabiy wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ko oɗo tawi hewtinede kam meɗen Fouta o tawi aɗo Fuutankoɓe noon famɗima o tawi aɗo ala kam noon attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi tayibat wa salawatu lillah assalamu aleyka ayuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kala Nawawi imam Nawawi ay an tawno mazhab imam Malik no ga moƴƴe nani ko lasɓe andi tawi ko oɗo anda o tawi aɗo ɗen anda ɗiɗi janngude wawto andi ko mazhab makko gandi hewde hella kamenga mazhab imam Malik o kala Nawawi imam Nawawi ɓe maki hasihil ahadis en annemaɓe imam Nawawi ko kanko ko windide deftere on en janngude ɗo ɓe feƴƴino haade du maɓɓe to waali ha telema 56 ɓe feƴƴindiri ko noori golle maɓɓe ko janngo ñallal goto kamɓe ko darsuji 12 ɓe janggere ñallal gotal ni golle ko ɓe janggaɗi kadi fof ɓe wawa waɗi kadi ɓe dartade kadi fino goɗɗi goo ɓe ko ɓe wonto ko Dimaska ɓe fof ko Syrie o eɗen Syrie o nande ɓinne Cheikh Imam Mouhamadou Ali Bou Sabouni ko komo toon o waɗo tafsir sawata fasir Ibn Kasir o wi kanko Imam Nawawi hadihil ahadis ɗeɗo haditeje fi tasahudi ka tawi kullu haɗa fof sahihatum ɗe selli wa asadduha sihatan ɓuri tiiɗude majje sellugol ittifaqil muhaddisin e fottango kala mo koɓe hadisa ɓen ko hadis Ibnu Mas'udin suma ɓawɗo so noon feƴƴi Ibnu Abbas hadis Ibnu Abbas o Ibnu Mas'ud hadis mo noon filli no feƴƴi ka sellugol ko hikkototo ko hadis Ibnu Abbas o kala Shafi'i imam Shafi'i ɓe maki wa bi ayyiha tasahhada kala mon e majji ko sal ɗon tigi tawi e ru woni o ta yuri acca ahno yonamo o yona wa qala ajma ulama o wi fotti karama ko ɓen ala jawasi dagagol kulli wahidin min haɗi fof majji goto kala e majji ƴettuɗo haara e Allah ala e mum ومولينا دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد.
Ano ka mo diga mo? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil huda, nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawm. وإني وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى على رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل ويسلم ويستشهد ويستشهد. وعن ابن عباس في الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم شنو ورنا بدا آدم واديا عين من ذهب يمر كان حب ويد أن يكون له لا تنو واديان أي دي أنا وند قلت أنا وانا دي ولن يملأ فاه هبنتا كن قبان آدم إلا التراب كنا بولاري مثلا سما يونات كاكال كبر مكة atubullah ono ala tebe tubu yalla man tabon tubu rutiwo ko ngale te so fota ko ne Bukhari Muslim hadith no gay na bon wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala si Allah nas forma jalgo o jala eno ila rajulain faade worbe dido yaqutul wara ahaduhuma ma الآخر ويا هذا مثلا هذا كجولو وقرد ويا توا كنا جولو كيف ورا جولو دوان يدخلان الجنة كل فوق بناتو يا الجنة اسبانيا ما يكون دوون يسلو دوون رويتا ورا كل فوق بناتو يا الجنة سفيران هذا المالي سفيران هذا المالي سهاد لوتون si haɗum ɗo tun hareno jama on na probléme yon noon ɓeytade ko waɗi sappo fof ɓe naati aljanna yugatlu hasa fi sabilillah o waɗa ɗo waɗede ko fi lawolini allah no ɓantoro fi kalimatu la ilaha illallah o heɓutal on ɗon sahimbine soma defti yatubullahu allah jaɓana tubuye allah gatile warɗoma on kañumne o muslim o jebbilo o naata islam kankati ko yustashhadu o sayindine kankati goɗɗo ko sayindinama fottoya noon ko aljanna kala an tawa o molli moƴƴerne ko jungo Allah subhanahu wa ta'ala woni Allah hokke moƴƴere makko o ɓeydani moƴƴere makko ne mo hokke o ɓeydani moƴƴereji makko ɗe o inni asar kan ara joni ko sar هذان الحديثان إذا أرسل جديد في بيان التوبة في بنك التوبة وأن من تاب وأن توب تاب الله عليه رجعنا توبة مهما أزم ذنبه جنب واجد ما كل ما عنده لأن الله سبحانه وتعالى قال وبي في كتابه كدفتر مك والذين لا يدعون مع الله على نور دون الله إلها آخر رتدكو ولا يقتلون النفس ولا تاونكي التي كيقول حرم الله كالله حرمني برقل إلا بالحق بنا ونده قونغا ولا يزنون بالزنا وتاجنا ومن يفعل ذلك مكوبي دون يلقى أثاما وهو إلى التسفل يوم القيامة يضاعف الله سؤدر لمن سيء العذاب للتدين يوم القيامة نعلم تنغا ويخلد فيه ولدت أمجي مهانا كوهينارو وهيدو إلا من تاب وإن الذين كنا نتوبوا وآمنوا وقوموا وعملوا صالحا قل مغفرة ومن صالحا وأولئك سيروا بالعلم يبدل الله على وجه سيئاتهم بل يجمع حسنات إليه وكان الله والله يندي
o sifori hafuran ko yabotoɗo rahiman ko yurmeteɗo andi komo sifo fi jiyaɓe allah ibadou rahman andi ɓeɗo ko to jeeya simori fo gano laka fuɗɗon hen ibadou rahman alladina yamsuna al ardi hawna wa iza qatalu israiluna qalu salama ande oɗo fuɗɗi ɗono jaga tuuboyo no mari rol mo wolnaɗo wonande neɗɗo on ara mara jorto mo wolnaɗo ko temaji makko sembi si on jogui nennaki tuuboyo ha laawi yo noon damal ngal ko udditingal ngal uddita baba maftuh comme udditingal ko huuɓa yurmede allah subahana wa taala ngal fermotake ha ñande nangue ɓuri hellaka hirnangue no addi noon kadi e defte fal hadisul awal hadis aɗa noon an ibnu abbasin ama anahu koni mana makko maɗum kon firo makko an ibnu adama no ɓiɗɗo baba adama lan yasbaa o harata min al mali jawdi o harata jawdi ay ɗo ittitinal gawa inal sina kaari siko lanɗo ko ɓiɗɗo baba adama siko a karama koɓe ko ɓiɗɗo baba adama so tawi kadi ko a dewot façonji fof no wonɗa ko ɓiɗɗo baba adama harata jawdi walaw kana lahu waadin so marno ayndu wahid wodere waadi wahid a habba o wiɗeno an talabane o ɗaɓɓata an yakuna lahu no latantomo waadi yani ayɗe ɗiɗi wala yamla o heɓinta jawfu riidu makko noon illa turab kona mbullari wa zalika ɗum isa mata si o maayi wa dufina o ubbama yani o surrama o taraka duniya o acci aduna o o yeehi lahara ama fiha o acci aduna e koni aduna o fof ina jisaga on sahi yaɓɓitani conseil o yondino to li annaha saabu ɗum noon hare fatatu fatike mo ara futike mo o acci ɗo ɗinke on ko manino o yeehi walakin kono ma adalika on ɗinɗo fof hasta rasul nulaɗo rerɗini ɓe yiiɗini sallah sallam ala tawbate tuuboye on li anna al ghaliba andu ko ɓuri jaalade kon ko ɓuri kon fuulude anna allati yakunu indahu tama kammo woni kamum tanƙinare fil mali fi jawdi anno kanko de la yataris o waddare hen tagol min al ashiya e pigiɗi al muharramati harmuɗe ɗin min al kasbi immorde faggitade al muharram harmuɗe ɗen tawi goɗɗo ko fi jawdi tun haaqi makko woni onon heɓoto tun oɗo ko ɓuri ko hewde fayda kanko o darata ko dagui ma ko daga kono heɓori kanko remo wakkile kanko tanguini keso probléme ko wurgol ɗo hoore mara jawdi an noon alhaali nano yaari allah subahana wa taala tañande ko goɗɗo ko hanno heɓa kay jawdi o darna ma waɗa ɗum e ɗum kono noon sa heeɓi jawdi ndin alante ko on toon heeɓi kono ndi heɓori ɗo sino ari hadis moya filli imam Tabrani ƴetti Muaz bun Jabal radiallahu anhu o inni lan tazula ɗon na la o inni lan tazula naari ɗo ɗon ko lan tazula Adamu ibnu Adama serata teppere jiyaɗo yawma alqiyama hatta yusalu an 40 an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an ilmihi an malihi maza wa an ilmihi maza amila bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu nam no arno ko secteur ko mon secteur al ilmu yani o laanete yawmal qiyama ɗinnon pijinayi goto koyngal tawata ngala ɗa teppere usta rolande kon ɗo wonɗo arno kadis fi gurna ɗan an umri fi ma afnawo kon num ɗan ɗo guirɗa haɗa lanni donc globalement men kono yaɗo ɗon hasatan o taxis badal umum hen ɗon ɗum o inni an sababihi fi ma abulahu haɗa ko a pay ko ñeeri ma wotere solo hari a furɗa ɓuri ma neɗɗo aki ko hen ɗum keppre ha ɗum ko waɗi golle hen no jokkunoɗa ɓaano
kono woni woola sike premier lani ko gurna maɗa ɗum noon hannde ko global ma waɗi kono yiɗde kadi madde hen noon en tan hasu settingo hettingo ɗum ɗon kadi woola ko wonti fini ko probléme lande won ɗum ma andude joni noon wowla kono no feƴƴino so ɗum feƴƴama wa an maalihi min ay naktasabahu wa fima anfaqahu jawdi makko ni ko honto ni hoore wona ko iri ɗon kadi wowla so tawi ko guerto yenoɗa hewɗa masi ko damme fuɗɗoɗo masi ko nagge ɓaali ɗuuɗi ukkiɗa probléme jigo ɗon ko probléme ɗon ko masala ɗi mari ɗum joni alhamdulillah ko laaɓi par ce que ko nagge o fuɗɗori laaɓi par ce que joni no amin aynak yani fima anfaqahu ko honto kadi dépense ɓande heeɓi ke jawdi ndi jakka ittane mayre ɗum kadi wowla ande jawdi haldi kon kam no wowle kam e haala men hen no haaldi ko fiɗotako wowla joni no an ilmihi mada amila bihi gandal makko ko hennogol ɗingal jega noon se daa ɗon tawi koɗo kala no andi goɗɗum par ce que ɗon innaka sina kaari ɗon ko kala ba ɓiɗɗo aɗa wiya lande ɗon pol ene ko ɗum mi janngano ko haɗa andi goɗɗum an ilmihi wowla ko annduɗa ko andi ɗum ɗon si a ndaari a taway taga no wallini goɗɗum ko hana yejitude fiɗum ay ko inni min al kasabi al muharram walakin kono dawa u dalika lekki ɗum fof o hen ɗum bittawbati ko tuubu yo ilallah faade allah subahana taala azza wa jal walidalika sabu ɗum ngaala o yii fa yatubu llahu ala man taaba allah jaɓanen tuubi on tuubuɗo o man taaba mo tuubi min sayiati mode boneji makko ɗi walaw kanat hadi sayiat hay siɗaki ɗin boneji ɗon mimma yataallaq aɗa jowti bil mali ka jawdi fa inna lahu allah yatubu alayhi jaɓanen tuubi on kono noon tuubi on ko tuuɓe laaɓa ɗum haɗa ɗusum noddi o yamiri ya ayuha الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات كما أي يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الآيات kala mum kan nodda on on yo tuubo ni naka ko kaare en nodda ɓeya noddaka amal hadithu thani amma ko hadithu ɗi mon ko huwa an abi hurayrata ɗum abu hurayra anna rasulullah qala ma ki yadhaku llahu ala najalo ila rajulain faade worɓe ɗiɗo al hadis ande ala noon ko ibne abbas fillim ɗi mon ko abu hurayra ko inni sabu dahakullah jalgo allah dahakullahu jalgo allah annahu kana annahu ko woni kan laatno baynahum hakkude maɓɓe tamamol adawata timmode ngaygu ɗum dunia ka aduna hatta ha inna ahadahuma goɗɗo raɓe katla wari al akhar oya wa kallaba allah walla waylti hadi l adawat gollo añidirgol nguɗo ngaygu alati ɗum fi galɓe ɗum ko ɓerde kulli wahidi goto kala e maɓɓe goto kala min huma e maɓɓe wa azala o ittima fi nufusihima ko woni ɓerde maɓɓe min al ghalli konnagu لأن أهل الجنة سبيم الجنة بني يطهرون من الغل يطهرون بلا بنت من الغل كنتم كنا أن يدركوا ما قال الله أن الله بجو شنو يترون في وصف سبب في القرآن وصفنا فيما إخوانا كنت سيب على سرور يدودان متقابلين في فلوس ندري كتب الجاوي في فلوس ندري أنا سيمبا welda في فلوس ندري تاكا سيمبا welda كم من المجور تاكو يفتون كموت الله دالي ونزعنا من إتا من روفا من إتا ما في صدورهم كنا من غل كنا إخوانا كنت سيب كنت أنا أقول يعني لتا على سرور يدودان متقابلين في فلوس ندري سمور هدي أجبنا إيه فهذا وجه العجب ودوني يسوع كهونيرو من هذا الرجلين بين وربريرو وفيه نرو دليل كتندني على يدو أن الكافر كافرون إذا تاب سوتوبي من كفره إمر جد مكون يد مكون كافر مكون ولو كان قد
qatala ahadan sirati ko warino goɗɗo min almuslimina julɓe ɓen fa inna llahu allah taala taw ɗon yatubu alayhi a jamane tuubu yaw en arno waɗo temedere ɓawa tuubu ken warno temedere mbe waɗi ten foto e nawa julɗo donc andi ka tuubugol makko e mayugol makko no wiɗano ka ko jeyaɗo yimɓe aljanna on noon tawno allah subahana wa tuutuɓe laɓɓe aljanna ɗuɗala golle tigi ko yogol makko tuuboygol o woni e muɗum ko lawol o feƴƴine ɗum walla en tuuboyen ko hunde marde important moƴƴa ɗum woni fa inna llah taala yatubu alayhi allah jaɓanen tuubi on li anna al islam saabu islam o yahdumo no yirbina ma kabalahu kala bonneji ko wonti waɗi ko addi yonti jombilaɗe yirbinay ɗum ɗon islam yirɓe e fof bonnay ɗum ɗon haɗa tuuɓe makko hande kadi allah reeni wato dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Amtala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي قصة للمطالعة قصة في ريوتاغول العنقود العنقود كو دوكة دوكال نيجو انت العنقود في بلد ها هي أم سعيد أقول هنا ماني أم سعيد هنا سعيد تقدم مؤذنا لبناتها جيو مكة الكبرى جانون ونقودان دوكا من العنب المرد رسم أخذته نوها كيف كان دوكان قال إذا ما كويت نوها ونيليوم وسكرت وجرني أمها هنا مكة عندما أرادت سنغند أفعلنو أكله نعمغول دين جدم رأت أخاها ويسد مكو سمير فأثارت إليه عندي أنه سنغ مكو وغرقو سمير فأسرعت ويجي إليه فادم وناولته وجن سمير الأمودة دكانغا فرح بذلك وملتوري دum وهم مهم أيضا كان بأكل نعمغول لكنه كنو التفت ويأتي غير بعيد كوتاك وألفى أباه وهوري باب ماكو ياتني بالأشجار ونطبتي في لحد دان يقول لك كزاربل تاتا سنقولي أتي الشمس كيرلي نانجم ما سيبسينغ نانجم الحادة ولدي سنة بندو ولا رقبت إلى كرنية يتصبب وانشنو من جبينه مركتين مكو قال لأخته وين بندرا مكم إن أبانا بابا مدن أحق منا حنو دي مدن جوجو دي أنم بأكل نعمكم هذا العنقود قالوا دوكال ونسى فأسرعت وسيأتي نوها مع أخيها ونسى مكو سمير نهى والدهما تلمك باب ما وقدم له بأدن باب ما الهدية نل دارني فسكرهما وجارني به وسار معهما ويادي ما بينها وتلم أمهما كان ما يقدموا العنقود لها في بنبان دكان نما وفرحت بيلتي المنين وكسر موجة وهي وسكرت وجارني وسكت الله
ɗo ko sakatillaha o jarni allah ala ittihadi e fottugol afradil usrati e ɓeygure nden goto goto ɓeygu tawi no fotta ɗon andi so ɗum feƴƴino so fenno sahaba en ɓeyni ko busal o ɓeyni ko busal o ɓeyni ko hoore dammel ko hita ɗum bimbi goɗɗo nelli ɗo goɗɗo o wonno ha fe ekkikitere makko ala salam nde arta hoore arta kane e wi ɗon tigi goto memade o ɓeyni ko ɗo filli ko koyna o ɓeyni ko hoore ala kulli kala ene ko ari hannde ɗum ɗo noon kadi ñande yarmuka donc andi gere wan ɗon mon yimɓe julɓe on tampi moƴƴa ɓe noon goɗɗo jogui yan fanɗam tawi goɗɗo on no faala yarde tawi funnani goɗɗo addini ɗa woni sa yare onen woli o ooni o andi ko ndiyam o faala o sappi yo naɓɓan on ɗon o naɓi tun kadi o woli fi ndiyan ɗum goɗɗo ooni mbawa tun on sappi tawa taw on kadi naɓan on ɗon andi o yeyka secteur o ɓeygol makko tawi on feƴƴini o ari ko hakkudejo on fijjude ko ndiyan ɗam tawi on kadi feƴƴini ka o fuɗɗori ɗon kadi jonnugol on noon tawi on noon kadi feƴƴini ɗum ɗo fof hen ɗum o hubbol hen ɗum isa ɓurnugo irugo ɓurnugol siɗɗo muɗum ɗum Allah subahanahu wa taala inni aman yuqa suha nafsi ko olayka ɗum muflihuna kala dandaɗo bone dereru muɗum noon haray oɗo ɓeɗo woni mala ala dande bone dereru mumen ala akhiru da'wana sallallahu alaihi wasallam en noon laba ha tawi ko so janggi ɗum ɗo ɓe anday andi ko defte fi fay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجحالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله سبحانه وتعالى ثم إن ربك رفت تبتي يوم مالا للذين عملوا السوء كل ببنيت بجالة كانوا بمجر ثم تابوا من بعد ما تبعوا ذلك بنم بوديهم واصلوا بمؤمن يقول لي عند كذا إن ربك تبتي يوم ما من بعدها باو ومن بعد لا غفور ويغفر رحيم لمن تدبر وبي إن إبراهيم كان هذه أمة ومفتي وبفريق ومفتي سمنا على قبائل مفتي بكان كلا كو يمراكم وقول إبراهيم الذي وفى نقول إنه ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم joni o ɓeyni umar oɗen ko ɓuɗuwa o ñentinteɗo omo yamira ko moƴƴi haɗa ko boni wono firre inna ibrahima tabti ibrahima kalati ko umma tan ko ñentinal onande mofta ɗen kani tan ko yankanede lillahi allah hanifan ko fewɗi muslam oñiɗo kala oñareji ɗin sellu ɗum fof arti on ɗum o arti islam amma kana minal musrikina on Allah yetti en ko ɗam walam yakko la taaki minal musrikina jala sirkoɓe sakiran ko jarnuɗo len omi hi nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin li an umhi istabahu usbike mo kanko Allah ko hada o fewnimo ila siratil mustaqimin fewngol wa ataynahu min hokkima min fi dunya ka an hasanata mantore moƴƴere wa innahu kankadi fil akhirati kal akhirati lamin salihin ko jeyaɗo e moƴƴuɓe andi nde ɗo moƴƴere saali no mari martaba kam goɗɗo woni saali ni ko jiyaɗo e moƴƴo ɓeɗo on ibrahima yuno rabbi habli min salihin hokkan hay ko ɓiɗɗo goto meɓita ko jiyaɗo ko moƴƴuɓe geppiji ɗen ko qualité o ɗaɓɓetena quantité o way ko gotum si kon ɗon nen ko faama kon ko nafa e hoore makko ko nafa ko nafa dañammongol fof kono ko ɗuuɗi ko kadi so woni kella anda dina ɗum de si wurtike lorgo ko ngal lorde ɗum kono duwaji ɗi arayno handa e wattanayi ɗiti neɗɗo on o yo duo ɓaale gandi waɗo ko khalilur rahman ka ko ɗum e ɗum mum o tori Allah subhanahu wa taala Allah hokkimo ɓe
ɓe ɗiɗo mari kanko annabi ishaq annabi ismaila annabi ishaqa yone mantore moƴƴe nden seede allah ko ɓe mantore ɓe kala an alyahude e annasara ɓe jittirani kafaade fi hen ɗum kala ene goo o ko aaden amen ni amo feewi kala ene o ko amen jeeya seede mbima ko hicci si allah towni hunde goto waɗa e leydi sirbude suma rewti aw hayna ilayka no wahayni faade ma annulaɗo ani tabi jokku millata ibrahima lawol ibrahima jokku ani banko lawol fewngol ko woni ko kala e piiji ɗin arti e islam lawol tabutugol wa ma kana minal mustakina kanko ibrahima lataki jeeɗo sikko innama juila sabtu andu ko ase waɗana ala lasina ko ɗo ihtalafu ɗum fonirɓe fiihi fi ase on ko ndaraba ka joom mala yahkumo ñaawa ɓeyno hakkude maɓɓe yama ñalama dal ngal fima kanu ko laati fi muɗum yahtalifu narɓe ɗutonira ko ɗo ila sabili rabbika noon ɗo faade lawol joman kono ko hen onoddita ko bil hikmati wonde hikma yani wonde e faamu hande wiɗen sondu ɗum ko koɗo maaro kono ko gena ngal ɗo ɓaaɗo to kan da sondu ɓuure ñeñal tigi ɗum andi ngaɓe maaro gom garda ko tigi toon e ɗum ñata ñamde ko gena toon coɗano waɗa naata ka maaro an kasi ɗa faala wa jaade ta memo toɓɓere faalani rew takko taw ha hewta ɗum sa wi ña pasay ma tum hunde kaari no kasa am wayra wadde jawa dañande an hande ka woɓɓe ko ɓawa ɗum watta an watta wadde sa ata hikma ɗum ɗum holli en ɗum tike ɗum sallam ko wonno makka ɓe andi sallam moƴƴa kono est ce que ɓe yewno fof ko sallam uddin toon ka kaaba ko anno waɗa ɗum wi koɓe waɗa ma ƴetti elanto ɓaɓe heɓi taw ɗuma ɓe aɗa ko ñande elan on laati noon fatu makka ɓaɓe hewti ɓaɓe wawi kadi ɓe waɗi doy kadi ɗum ko si wawi hande kadi lorra kam kono ɓaɓe wawi ɓenno ahlu makka taɓe landino ɓenno sikkude moɗa on ɓen ɓenno sikka waɗa men ko boni ko a moƴƴo ɓi moƴƴo joni noon ko dañande ɓe guirde ko moƴƴo haɗi ɓe anda ko moƴƴo law andi ko ɗum waɗi woɓɓe si tawi woni ndaari wono ɗi e gouvernement ji ɓe jaɓi wonde mannale ɓe jooɗoɗa e rebel ɓe mi woppu si tawi hen ɗum waɗi so tawi ɓe andi ɓe heeɓi doole ɓenno joni maɗe ɓe négocie so tawi tanki ɓe mbaɗa doole ɓe jaɓata ɓe négocie tanki ɓe mbaɗa esel ɓe jogaki arme ruuno hulɓiniɗi ɓe jaɓata par ce que ɓe andi ɓeɗo de so ɓe delfi tumɓe ɗe manano ɓenna joni e fotte ƴewte joni négocié o ko dañande ɓe guiɗiti ko ɓiɗɗo moƴƴo ɓi moƴƴo amen encouragement ha gasi eyi onon ko accitano sabu antotulaka sabu ko antotulaka wotta ko goto watta majjuɓe hande ono jeeya e sukaji gikkuji allah mantiri no sa sallam wawi kamɓe na lorrugo woɓɓe noon si wawi koye loru ɗum woni woto noddu ila sabili faade law rabbi kadi yoma bil hikmati wonde hikma ñeñƴal yani faam walmo sate waaju allah santi moƴƴi ɗon wa jadilhum tinnoraɓe billati nde hunde hiya ahsana ɓurde ladede inna rabbaka jomma huwa alam kanko ɓuuri ande ɓe man dalla o majjul an sabili gay lawa makko ngol howa kanko alam ɓuuri ande ɓel muhtadina ɓen fewɓe allah subahana inila noon raɗo on hadirum hadiran jamilan taƴi ɓe taƴande labade en tatagol no tatagol labagol tatagol labaka en andu ano seeɗa taƴo goɗɗo ara taƴande no laba an hatta haraɗe ɓannoɗa kono moƴƴuɗa e makko pijigono toon noya ko fesde relation sa ɗi fesane kadi heɗota ko wolɗa kom si goɗɗo heɗota ko wolata kom hay ɗoɗo hay moɗum wonanata sigi har haqqe makko ala e mum wonɗa kon wolde sa waɗi haɓere makko ne metti ɗum da ɓe ko mari o hikma moƴƴa so ɓe fuɗɗi yewtata tawe ɗanata ko haɓɓe gayna wolude woɓɓe kadi aɗa yewta jigo toon en aɗa anata haɓe gayna wolude sabu haqqille ma ala e mum haɗe fof ka ɓerde wonata so ɓerde weltike tum on tinana ko wolte kom so ɓerde noon joni ronki weltade nde tikkinama on tinanta ko wolte haymo ɗon fayim tum fa gasa o inni wa in aqabtum si tawi woni on tampinama
waagibu tampine ɓe misle yurma o giptum bihi ko tampita ɗon ko so lettama yettoyede ko letta ɗum ko ɓe winni o aaye ko ɓewdo fofude ko gandi hamsata bon abdoul moutalib ɓawa o sembinama ɓe sekono reedu makko ɗum ɓe ƴetti ɓerde makko ne joni noon laaɗo ɓe ari ɓe yii ɗum ɓe mako no ɓe huɗi noon ɓe inni kamɓe kadi ɓe tawi capanɗe jeeɗiɗo ɓeya capanɗe jeeɗiɗo ɓeya ɓe hokki heeɓi ɓippolga wo kamɓe kadi so ɓe hokkodiri ɓe wawi yottoto ko bappo maɓɓe waɗa ko la teppine ɗo aya wa in agabtum si tawi on lettama fa agibu lette ɓe misle irma o giptum ko lette ɗo mo mbiye muɗum so ɗon ko waɗama waɗa yewiri ko waɗa ɗon kom walla in sabatum wallahi noon so muñi kadi lahu hayrum pelle ko ɗum ɓuuri moƴƴande li sabirin e muñiɓe wasbir muñño wa ma sabruka muñama wonaali masalan joɗɗi muñamaga wonaali illa billahi ko ena Allah subhanahu wa taala kono noon yoɓema wala tahzan wota suno alayhim ɗum makko wala taku talato fi daygi ittede mimma yamkurun ko woni kon fewjude ina lano Allah ma Allah sina mo wonde ɓen taga hulɓe salam hakkede en naale wondoyay hakke ko sikki ala wonde konko makko ɓe wonde ko ɗowasi woni ma Allah sina taga gawo to adna lahara walla sina ɓen humɓe kañum muhsinun ko moƴƴiɓe golle yalla waɗe moƴƴinoɓe golle wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah yawmiddin ayɗen jontude oustaz Mouhamadou Salihu yewtere nde ɓe adana yewtere seeɗa hiri wo ko ɓetagana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته harayno siɗɗo ɓe daɓɓiri ni haray koye morde karama ko min oustaz Abdoulaye Ba woni eltude jangganakuɓe maɓɓe ɓen ko aray ko ndengin mum nde woni ko ɓe yamiri e mbugo dow konnguɗi seeɗa haray no wano ɗum ɗo wona si gandal fi mum no woodi kono ko eltugol tun e jaɓugol wano ceerno Saadu mo dalen ɓe makirno noon sa'alani nadmahu man haqqa ta'atahu fi ghayri masiyatin wal bira qad sa'ala haray landi kala yewtugol yewtere nden mo mi tata mi wawata lundade mi wawata mo yeddude sina hara simi yeddaymo ko landa golla yewtugol ɗum ko tawata wona e ɗiggere Allah waɗi noon koye ɗiggere woni koɓe landi haray ko ɗum waɗi siɗe yewtude seeɗa inchallah haray ko ɓaalaɗe yewtude andintinen seeɗa waadi hunde moƴƴere sino arde aray no hatonji ni ka fi mayre waɗe tan binde andintine moƴƴa fi o jamma wawde ɗi heɓulanagol ɗum woni fi ko wiyete laylatul qadre aray no woɗɗi seeɗa kono andintingol ka lawdi ɗo jamma o anda fi mum aray no jeeya ko ɓuuri laɓede aray ko ɗum woni e immunde men nden fi andintingol ji mum bere wo ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani en e mum e haray laylatul qadre ko hunde mawnude moƴƴa seede mawnugol laylatul qadri Allah subhanahu wa ta'ala o jippini ɗum suurewol timmugol o wi inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha bi idni rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr Allah subhanahu wa ta'ala o wi men jippini qur'ana on e jemma laylatul qadri on o wi wa ma adaraka ko on ɗum andinma ma laylatul qadri ko on ɗum woni jemma laylatul qadre ɓe wi landal ngal ɗo
ko litta'zim ko mawningol ɗum bere wo ko annduɗen laylatul qadre no mawni e enen ko tettinɗen laylatul qadre fof enen julɓe ɓen hiɗen manta laylatul qadre wiya laylatul qadre no mawni wallahi en annda bere ko laylatul qadre mawni kon ko Allah subhanahu wa taala ko andi ko laylatul qadre mawni kon ko kanko ɗum andi waɗum ko ɗum waɗi so landiti ko honɗum andima ko ɗum wiyete laylatul qadre o wino laylatul qadre ko khayrun min alfi shahr laylatul qadre no ɓuri lebbi wulure mawnude o wiyali no fotamo ɓe wi sabab nuzul sabu jippagol ɗum ɗo ɓe ñandere ko nela sallallahu alaihi wasallam ɓe yewtayno fi neɗɗo ko wurnoɗo bani israil eɗen andi bani israil ko yimɓe jarriboranoɓe dewal ɗuɗugal neɗɗo on nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam sifi fi makko ɓe maaki ko neɗɗo wonno wurunoɗo bani israil o wuri ɗi duuɓi ɗo e nder lebbi wulure fuu jemma on fuu o waalay darade juulana Allah subhanahu wa taala o waɗata hajju ka weeti ɗon o hocca kaafa makko kan o waɗa jihade fi sabilillahi ha kadi ñiɗɗa o golliri ni ha Allah subhanahu wa taala weltani o dewal makko ngal sahabaɓen hawni ɗum ha ɓe haawi ɓe anditi duuɓi ko nelaɗo yeeti fi mofte maɓɓe ɗen ɗuuɗata feƴƴoyoɓe duuɓi 60 oɗo noon tawi karamokoɓe ɓen no kalkili duuɓi ko mari kon ko duuɓi 64 e jungo woɓɓe ma joni noon tawi o golle makko ɗen fof woni koko Allah subhanahu wa taala weltani tawi ɗum ɗo no yurmi no maapini kala yiɗuɗo moƴƴere sabu noon ko nde moƴƴere ɗo woni ko goɗɗo anata fi no heɓira sika mum ɓay maapike ha Allah subhanahu wa taala o wi mi hokki on ɓuri ɗum o andi kanko ko alfa sharoye jani lebbi wulure o wi mi hokki on ɓuri ɗum jonnon on andi jemma goto laylatul qadre hino ɓuri lebbi wulure wani bi mana no ɓuri duuɓi 64 andi toon ɗon sa wi astahfirullahi ñande nde wotere e nder laylatul qadre haray no wawa sa wi ɗum yani lebbi wulure sa sujji sujudere wotere nde laylatul qadre no wawa sa sujji duuɓi 64 sa wi astahfirullah nde wotere haray waywa sa wi astahfirullah lebbi wulure sa itti sadaka ñande wotere ñande laylatul qadre no wawa sa itti sadaka lebbi wulure idan haray andite nde moƴƴere ya gollu ñande wotere jemma hum gootum heɓa waɗi baraji hara Allah subhanahu wa taala no jaɓi ɗum en ala ɓuri ɗum ko ɗum waɗi sinela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki roima anfun rukiki kinal on neɗɗo mo suuma e ari tawi Allah subhanahu wa taala yafanaki ɗum fi on ɗum nelaɗo ɓe maaki man qama laylata qadre imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama kala daraniɗo laylatul qadre hara ko darori juulugol ngol ko iman gomɗinal ko habbi kadi koye Allah subhanahu wa taala yoɓumo wona yo wiye menen kam min yawno ka laylatul qadre Allah yafantumo ko waɗi ko si woni noon laylatul qadre an ari tawi iɗa ɗani iɗa fowti iɗa jokki haaju ma yafanaka haray o jemma ɗo ko jemma mawɗo o wi tanazzalu lmalaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr jemma on ko nden ñande malaikaɓe ɓe jippoto ene ko ɓe fof jippoto o oye ɓe wi ɓay ko hunde mawdude joomi men ƴetta e délégation o wiya kaare o suuɓa tedduɓe ɓen woni nawnon ɗo ko noon woni yaade hikka ka laylatul qadre suɓɓuraɓe teddude ɓe ko ɓen arata nden ñande salmingol julɓe ɓen ɓe wi wa ruh a ruh wa jibril ko jibril wiyete ruh karamo ko ɓe buyɓe ari simi faya ko ade Jabir ibn Abdullah o landino nela sallallahu alaihi wasallam o wi ɓawo mon ko no jibril aranoyta ka wore leydi nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki jibril ko aroyta ko ƴewtagol qur'ana ɓay wawi ala ko hande kadi ko jibril addata karamo koɓe goo ko ɓuri tabutude mum fof ɓe wi jibril ɓawo nela sallallahu alaihi wasallam feƴƴinde jibril ko jippoto ka hoore leydi ko hitande kala ko ñande wotere ñande laylatul qadre ko waɗi noon hari ko addatamo ko jibril ngol wahyi joni noon ɓay wawi ala hannden kadi
joomi men no yeetike en ɗaade Jibril jippoto nden ñande awa haray ko nden ñande woni ko jippoto hitande nde fof Jibril jippoto nden ñande salmingol julɓe ɓe weltanagol julɓe ɓe woni ɗum ko ñande laylatul qadre joni noon o jemma laylatul qadre o jemma mawnuɗo ko nden ñande qur'ana o iddaka asama jeeɗiɗaɓo addaka asama honno ka adunajo ɗo kante baytul izza o fof o ƴetta o adda ɗo ɗum ɗon teddini jemma hollugol o jemma ɗo ko teddi o jemma teddirɗo ni mo tawata sa waɗi sa wi subhanallah nde wotere no awa sa wi subhanallah lebbi wulure a itti wulure wotere a hokki goɗɗo no awasi ko yani ko bere nde wulure ɗon koye nder lebbi wulure hokkitirɗa ɗum siga o jemma ɗo ala sina kadi e lewru won marndu siga o jemma haray noon o ko handuɗo e daranagol oɗo noon yeddodirama fi makko moƴƴa e jungo ila ka sabaɓe ko toon fuɗɗi ila fuɗɗo Ubay ibn Ka'b en ha hewti e woɓɓe goo toon wano Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu ta'ala hiɓe mooɓi mas'alaji ko ari fi o jemma laylatul qadre mas'alaji 50 ko lutodirami woɓɓe wiya ko ñande balɗe 7 woɓɓe wiya ko e nder balɗe 27 hikkiɗeɗo woɓɓe wiya ko oɗa tun woɓɓe wiya ko ɗaɓɓitete woɓɓe wiya ko ka fuujuɗe woɓɓe wiya nde wonde waɗay ɗo nde wondaɗay ɗo ɓinni kono ko ɓuri tabutude e laylatul qadre o eggay ko ka fuujude warata nde wonde ara 22 nde wonde ara 23 nde wonde ara 25 nde wonde ara 27 nde wonde ara 27 himo egga ɓe wi noon haray koko mawniri ni tabitali nela sallallahu alaihi wasallam nde ɓe seenino ka juulirde humputugol fi laylatul qadre ɓe tawi yimɓe no sonka no yeddotira ɓenni wallahi ko addunomi dow ko humputugol ɗon fi jemma kono mi yejjintinama mo haray noon ɗaɓɓitemo ka sappo sakkitoro nelaɗo ɓe maki Ubay ibn Ka'b o wi o hoyɗi o wonda en o wi wallahi o hoyɗi ko ka ñande 27 woni laylatul qadre kono haray si nelaɗo sallallahu alaihi wasallam juma men Aisha ɓe fillike ɓe wi nelaɗo si 20 yani si balɗe sappo sakkitore ɗen hewti ɓe immotono ɓemmina ɓe gure maɓɓe nde ɓe darano laylatul qadre haray si nelaɗo waɗi ɗum Ubay hoyɗi ɗum ɗa haray hiɗen andi kon ɗum jokketen ɗon se falaka faltiti haray ɗo ko ɓuri tabutude o jemma moƴƴirɗo ni ko maririni nafoore wota en dottan ɗum ñalande wotere haray immanoɗen fof no mari kadi nafoore karamo koɓe ɓe wi no jeeya hikma ko tawi joomi men suuɗani ɗum nelaɗo anditali ko honde nafoore ɗuɗum nde nde waɗugol tahajjudo juulugol jemma moƴƴere ko woni e mum hay ado suumaye surtout no waɗugol e nder suumaye ñande kala ñande konti waɗi ko moƴƴere nder mum ɗum ɗon no jeeya e ko waɗi nafoore molanade ko suuɗi fiyen andu ko hombo fiye wakkilo e nder balɗe ɗum fof waɗe no jeeya e woɓɓe koɓe paami sa juuli ɗe ɗo fof no wawa jasugol kanŋe leydi jasandi ɗum ndi fof nde ala nafoore ko ñande ɓuɗa kanŋe her nden ko ɗum wonno importance o woɓɓe ko ɗum faami ko bere ya hawrodire laylatul qadri on tun wonɗa juulande a ko juulnoɗaɗa ɗum ɗon ala nafoore woɓɓe famir ni ko ɗum addi ɓe lowgol e fowtagol ha hewta ñalande wote kono anda nafoore no ko huɓutunde haray o laylatul qadre ko mawnuɗo ko nden ñande Allah subhanahu wa ta'ala jibbinta koddureji waɗande hitande arayde nde fof arsiketeɓe jibinteɓe feƴƴinayɓe malayɓe mum heɓayɓe ellaji kala ko heɓoto konko e nder o jemma ɗum woni ko waɗi wanno ndela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki e nder suumaye jemma kala joomi men no mari al utaqa minan nari rinɗite ɓitte kayi kono wola fi laylatul qadr tellement ko mawni ɗo konko kanko tun andi no ɗum fotata ko ɗum waɗi so wiwama adraka ma laylatul qadr on ko hombo andima mawnugol ɗum enen hiɗe sikkude ɗen andi ko mawni kon walla en andano laylatul qadr fotata mawni ɗum no mawni ha yo Allah o arsuke wawgol waɗugol ɗum haray ko wakkilagol ɓay haray ko tan seeɗa inchallah ko wakkilagol immano ɗum ɓila ka ñande ka sappo sakkitoro yomo be immo daro ɗum noon no jeeya ko laylatul qadre wurnitirte juulugol
janngugol qur'an jantagol inde allah ittugol sadakaji ɗum ɗo fof no jeeya ko mari nafoore molanade nde ñande e wi si goɗɗo waɗi gotum e mum ñande laylatul qadre o hawrodiri nde ñande no wawa siko duuɓi no 64 woni ko waɗi ɗum hara dewal makko ngal ino jaɓa haray si woodi ko faminiga koye morde allah subhanahu wa ta'ala si faljere waɗiga koye morde en cheytan haray wakhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin Allah, anda si tayo ni yewtama.